Varpar RC channel thlir tu le ngai thatu zong zong te chi bai ule voin November ni nga thole ni kan lo thleng ta der mai voin hi US president than ni ani a zanin dar sari vela tangin pol then khat an hong tan to ang America cheng chin zo fa te mi noi khat vel po in polling station a kalin an ram huai tu atan an du thlangin vote an pe ve don ani an soithin dan chon America cheng zo fa te za zela somriat pakua vel chu Trump supporter an ni a za zela som pakhat vel chuan Harris an vote rin ani tuna chuan US president Inthlanpui i Hriat ngei tur Thilte kan han puang don ani kumin US president Inthlanpui hi voi som nga pakuana tam som nga pakuana ani a president thar chu US president somli pasari na ani ang tam ni thok an om nuala tam kim lawat hi an om boka wangin ami hring a in tam atam zok ani US president chu US Pailalber commander in chief ani a chu ba ka federal worker sarkar na thok nuai level chunga thu nei tu ani rin lo takin president hi lo thi ta thut po ni se a ai o tu tur in dot an siam sa President Joe Biden dota om tu na thok mek te chu Kamala Harris US Vice President Mike Johnson House Speaker Patty Murray Pro Tempore of Senate hey he Senate President ai o ani Senate President chu Vice President Kamala Harris ani Blinken Secretary of State chu ba ka Secretary of Treasury Secretary of Defense Attorney General le adangte ti hian Secretary zong an intar ani President le Cabinet in meeting an nei emo Joint Congress Assembly a President in thu a soi po in line in succession zinga pakhat chu abula Federal Judge nen mundanga an om thrin ani tin nuclear bomb cha bi akeng boka entirnan Joint Congress section a President thu soi lai mel maten bom lo thak tapalin lo thipal ta po ni sela Judge chuan abula om ai o thei tu chu President thu tiam lak tirin na achun zom mai tur ani US President hi kumli dana November thole ni ma sabera thlan thin an ni a electoral voter zanga somthum pariat zinga zanhi somsari muwa piangin ne na an chang thin ani poll khar ani atangin vote an chiap thina achak fal deuh zok an om chuan result achuak ngal thina ma se an in ne tok viau chuan hun adu rei deuh thina November ni som pasari khian state tinin an state a ne na chang electoral vote thak tu tur an ruat te chu an in mukho manga December ni som pahni khian dan angin an state capital thewa vote an thak don ani tin sang ni som ni panga January ni ruk khian Joint Congress section a electoral vote an chiar don ani heta hian Vice President chu chairman ani anga electoral voter havin vote an thak to chu ti danglam thei ani lo January ni som ni khian President than thar chuan thu tiam aladona thu nei na hlan chong du lawa lungru a thei lawani a chan chu January ni som ni chundar som pahni chia khian President thok mek thu nei na chu atop to wang ani White House a cheng lui tlat po ni se President lui ani to mai dona President thar hian thu tiam anei zo hian Oval Office a kalin na athok tan ngal thina executive order ati chuak nual thina ni kumin Inthlanpui hian vote thak tuma in register maktadoi za somruk pakhat point somli pahni velan oma sangni somni voter register maktadoi za somruk paret a in maktadoi sari velinan kiamani achan chu sangni somni khan thama pai thak tumin Democrat havin thei top takmeu an chu awang ani sangni somni kum khan thama khan sangni som paruk a in vote maktadoi sari chuang la in amutam zok na in Biden a ane ta chuang lawani register voter maktadoi za somruk pakhat atangin maktadoi somsari pani velin early vote an thak to a US election a chuan mi hring kalin emo mailin emo vote thak thei ani mail atanga vote thak hian buaina achok chuak fo thina Democratic lam hian then om le veng nen
vote thak pe lo te le mi thi to te mingin vote an thak thin wangin mi pakhatin vote som chuang te an thak thei ani chu ballot harvesting an ti ani hei hi vote ruk na kan ti lo thei lawang ma se democrat lam chuan hetiang thil thleng turin an lam tang media le institution ten thei top an chu ave thunga kumin chu republican lampo soi sela phun noi mai to lovin chu tiang ti ve turin an in fui ve ta hialani democrat lam hi early vote le mail in vote lama an che thathina republican lam hi in thania vote thak an tai ma thina ni mail in vote hi vote ruk le vote thak lo te vote khon khoma thak an tam thina wangin french canada german le Kovela democracy ram tam tak chuan anti top to ani Paul hi chu alapa ngai renga thama bawruak athat pa ngain ala thareng ani US a hi chuan India ram in thlan angin exist Paul an siam ve ngai lawa a chan chu vote an chiar ngal thin wang ani siam du chu ni se jing lama thak ho te vote thak na zotin a soi thei thona a tlai lama thak te chunga ngong ani an hlau wangin chu anti ve lawani tin early vote te hi chu party line le independence a an in register anga soilan an ni thin khoya nge vote an thak ti hi a hriat thei chia lo ma se atlang pui chuan ma ni party thewa an thak arin omani betting odds a thama ataniama tuna chi hian betting odds company pakua ina an rin dan cho rual chu Trump 53%, Harris 44% ani chaman point kwa in ala thau hei hi Michigan le Wisconsin a Harris tlema akai wangpo ani thei ome chu baka lich cheni chu indau du mi ani a silai morin an hual ti ati chu media havin lakoin chaman lich cheni ka hlum tur ti in asoi tia dot an soi wangpo ani thei bok ma se betting odds si chu Paul ani lawa Paul nen po khai khin chi ani lo hei hi chu in thap na gambling pakhat ve mai ani a mi puite rin dan mai ani mi pui phur na hi soitel thin ani a Harris top 2 a in Trump top 2 an phur zo ka hriat ani ole hei zong hi in thanna kan hriat tur le in than dan chu mi ri mai sela naktuk jingdar kwa vela in than result ma hruai a hriat thei to dona chuti khuna kan ron update le ang tin chundar som pani vela po kan ron update le anga result achu angal lo chuan zandar sari vela po update le kan tumang result achu chuan achu huna kan ron puang ngal vat don nia warpar rc channela ilo thioreng don nia tin idu sakte ne na lo share la subscribe thing hi lo bokang che o US in than vok ve ta thil thleng le chan chin thar clear ho le ila Democrat lamin case and file veta Democrat lampo an mai big lo Pennsylvania Ernie Country Election Board laka FIR thelutin case and file veta ani hetia case and file ve na chan chu mela vote tura deal na siam tu te mi sing ni la in mela vote na tur an la don lo wangani chu ba ka karkalta khan mail lem duplicate mi zathumin andonga Ernie Company Election Board chuan hemi dong tu te hi vote la thak ri lo turin an hriat tir ngal bokani he country a hian sang hi som paruk khan thaman ne na achanga sang hi som ni khan Biden an tlemin ne na achang thung ani he country hi apoimo ema heta ne hian Pennsylvania ne na achang thei ani November ni sang hi som ni polizing po khan conservative TV host lar tak Tucker Carlson nen an inkom na a Trump chuan lich chini chan chin soina ani chu indo ngai na mi ani engtik lai po in indo adu renga abula rifle silai pakua in alam an hoya engtin nge ingai silai kwa in alam an hoi chuan engtin nge an omang heta athu soi hi kalet fu chia lo mai thai Chaman asoi du chu ral kan vadawa silai morami kan tin chuan kan lama silai mor bok alo hoi ve ati na ani indo a om lo chuan remna le muan na a om ati na ani lichini hi President George
W Bush hun laya Vice President Dick Cheney tunu ani a apu Dick Cheney nen Trump daudal tu anni tuna Harris a camping pui tluk ani ti chuan liberal media tam tak chuan thaman list Cheney chu rifle pakua ne na tin turani ati ti in news heading an siam ta chiam ani Trump camping chuan chung ho chu fake news ti in avolet ve bok hei hian betting odds a tlem hong ani ve bok ani Israel a Trump alar hle Channel 12 in mipui ngai dan alak na chuan Israel mipui za zela somruk paruk % chuan Traman ne ngei se an du lain za zela som pasari % chawin Harris in ne se an du ani adang som pasari % chuan an hello thung ani Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu Likud Party mi le sa te zinga somkwa pathum % in Trump an ngai na a 1% chawin Harris an ngai na thung ani hetia Israel rama thama alar na chan chu Jerusalem chu Israel khopuya pomin US Embassy po Jerusalem a ason wang ani Jerusalem hi Israel khopuya pom tur le US Embassy da turin Bill Clinton George W Bush le Obama te po khan camping aw hla a anlo mang thin to a ma se ataka tho chu a om ngai lo ani chuba ka Trump hian Galilee kho chaklang dung kan Bible ramhuai zol nuaya chenna tuna Golan Heights anti mai Syria kudatangin Israel sipaiten sangkhazakwa somruk paruk kuma anlak chu Traman Israel rama apom sakle boka chu wangin Trump chu Israel rama an Prime Minister ai po in ngai na tu an tamzok ani Jerusalem khopuya rail station pakhara po Trump ming an putir nge ani kha Nikki Haley po Trump thopin alo pen chuak veta Republican primary a Trump Kingpui Miss Nikki Haley chuan Trump thop thua puanga Wall Street Journal opeta heti hiana ziakani Trump hi mifam kimani lo Thilte khata chuan ka thop vek big lova ma se thil tam taka kalung rol puyani Kamala Harris chu Thiltlem te chawa kalung kim puyani ati India chitha Haley hi Tramatam masa khan UN ambassador alo thok to a Israel tan burtu ani awangin fakalo mani tuna hian Nikki Haley thlop tu makdadoi thumlai an oma ani berin Trump a thlop ta ka chuan Trump tan kongrau asu hle turangai ani thuhril tu ming thang Billy Graham fapa Franklin Graham po in he thila alom thu ama Facebook wala apos nge ani Pennsylvania Supreme Court in Republican lam ne na an pe tunhai mai khan Pennsylvania dan siam signature omlo date omlo chu chiarlo tur ti chu judge pakhatin dan bulpui kalani ti in avotha kha ani a chu Republican lamin an appeal ani tuna state Supreme Court chuan Republican Party chu ne na an pe ka wangin Pennsylvania chuan kut ziak ming ani lo le signature omlo me la vote thak chu an chiar to don lo ani ole voin tan chon hei zong hi ni le ri mai se ngai thatu te hne na zo na khan siam du chu khovela ram ro pui berakan ngai US Inthlan hi buai le nok deu intive lo mo citizen ni lo voter roll da le ID keng lawa vote thak hi khaptlat se me la vote thak ti to box se Inthlanpo a fel fai devin iring vm ingai dan comment section lama ron soi le ta che milen nuam vek ule